Kini ceng sini borom ganang minister baikane je buskangni TTADC ni village committee chong marino rugai ceng kaisa press meet oro tini malaika blackeno ceng khatango chini bubagra supreme court case file khaimani ulo supreme court kaisa rai dikha je chai saptani bising ba talsani bisingo je ADC wo village committee tangi chong mari khlai jaiga ungnai obono rugai jawab nan bagai election commission tai state government no kaisa notice jari khalaika aboni bagai jeng blackeno khatango ADC elakao tongai chini bororok sal kolokma 2016 ni simi aro chongmari ungya village committee ni aboni bagai chini aro kabangma scheme implement khlaimeya niti ayog ni rangrogo aro thangai implement khlaimeya aboni bagai jeng sal kolokma birodi dolo tongfurpano tabuk sarkar bai ekta part ungoi ongsidarung tongphano jeng lorai khai tongo last jeng ekta election ni bagai jeng supreme court thana nangka ebong bubagra ni teidulma bai ebong bubagra tai tokma bai no ini supreme court jeng thangai kaham rai manka asa khayo je state government jawab bimani poreona supreme court kaisa verdict rinai rai rinai abon porena jeng asa khayo chini TTADC lakao sal kolok ma bisi election yang pomani abo chongmari ungnai ni jeng khaklayo ka aboni bagai jeng jotone ready tipramotha chini protekta je 587 jata village committee tongo jeng aro lorai khlainani bagai chin tipramotha pura ready inda tabo Soal asli decision selection nya mana cing edisi amsa apa jengsan pusat taban saya ADC to nadi sini public representative krini bagai kebangma jengjal nugjagoi tongo sini central government hote je fund phaimaro a fund no kaham kai utilize khaimaya rangrok kipili thangmaro sung khnao jate sini lukurok benefit mantung amono wansugino chini bubagra supreme court baidyo ongoi ma thangka karon jeng onek chesta khaika high court case khaimani pore high court lagatar saka je election khaidi kintu contempt khlayo state ni je election commission song je contempt ni bagi bosung high court te file khaipika kintu kunu fol jeng main bagi bubagra supreme court case khaika je BC election dakti khlaiani bagai aboni bagai notice bo rijaka tamni bagai khlaia abo ek mas bising jawab dihni tabuk jeng nugo tripura hawo chini ADC amsai 6 schedule area o chini lukurok jara benefit manai beneficiary ro kabangma jagao no jeng benefit maya ngui tongmaro jeng nugjagoi tongmani bagai no tini maharaj bo chini lukurok ni kogno wansugoi supreme court case khaika kai tabuk asa khayo BC election ngui thangani hini kai BC election ni bagai jeng ti pramotha ready tongo dakti thakti phat kai o ADC election kai BC election khai chini lukurok ni je adhikar rights mannani asamgo jeng belaikeno agogjak tei chini maharaj tu jeng belaikeno hambai mario je jeng supreme court kaisa case khaina thanga kai onek time nango rang nango job mane chini ability nango ke ojagao jeng naina thanga kai chini maharaj bini bai thangni rang puisa khoros thai tipra sarok no bansiri nani boni adhikar mani nan bagai je supreme court go case khaitong mani shudu o case simia CA bini phurubo case khlaijak tongo kai tabuk nadi NRC ni bagai case khlaijak tongo BC election ni bagai tini case khaima tongo abo boroni fan phaina basu getini bubagra tongmani bagai no chini maharaj tongma bagai no abo tini সম্ভব ungui tongo gaboni bagai o case ungui supreme court je order rimani aboni bagai jeng bubagra no hambai mario aboni slai sikang 2021 bo o jaga ADC ni সাধারণ নির্বাচন একো চিনি ADC je chongmari mani ambo case khaimani bagai no khlaijago kai omo haike case khlaimang koita jeng election chini adhikar nanaiba hani bagai no jeng tipra sarokno jeng jotto lukrokno koinani musungo je jeng bubagrani kokbai bubagrani thansani mario jeng khainani nango jate chini adhikar manani bagai jeng buini adhikar segnani kok jeng kono dinu saya jeng chini adhikar chungno ridi asikeno jeng chini khaksangma mannai a adhikar mayani bagai no jeng tini
खाब्रुमलाय मा दङ जिरिग्लाय मा दंलाय जबा खायलाय मा दङ बे फाइनाल चिनि दफानि बागै जों नांखांखाय तेबो प्रग्राम कतर कतर खायै चिनि नांखाय आन्दोलन खायै चिनि दफानि अधिकारनो जों मान हालायनाय कारण अधिकार जों लायथांनाय सालदाव कुनु अधिकार आन्दोलन सारा जबा सारा माया तिरफ्रा हावो आबो जों नुगै मांखा जों चिनि हावो दङै अ हानि बोसा जों अ हानि नफाङै जों तिनि बुइनो कयलाय मा दङ चिनि अधिकार बिदि चिनि अधिकारी दि बिसोर लासि मानसिंसा गाबैनो चिनि तिप्रा सारक जों खासिना नांगौ चिनि अधिकार मानानि बागै बुइनि अधिकार सेगनानि बागैया जों फाइनाल चिनि बिसि इलेक्शन तो उंसिनायनो बे चिनि एडिसिनि जे जेनेरेल इलेक्शन आबो उंनाय जों तिप्रा मथा हमेशानो रेडी दङ जों इलेक्शननि बागै abong kha chini titi edisi ni kun khomata kare edisi elaka mungse chini village committee ekai abo totally block chalago angkai tabu chini representative kare elected representative kare ekai abon bagai tamung kha je or je beneficiary je selection khaimani abo block ni jeta BSc chairman ro ba bong ni je onno কর্মকর্তা ro borok na abo selection khai tate tamung kha जों ग्राम অঞ্চলनि চিনি এডিসি এলাকাও যে লুকুরক পরিপংশনে যেটা বড় আবনি অনেক সময় বড় ডিপ্রাইভ দঙ্গো বঞ্চিত খালাইজাক দংলা এটা আবনি বাগেনো ইলেক্টেড বডি নাঙ্গো जों আবনি বাগেনো ইলেক্টেড বডি নাঙ্গো চিনি কোনো তিপ্রামথানি কেব বিএসসি চেয়ারম্যান করে খরচা জায়গাফোন করে আবনি বাগে সবচেয়ে বেশি অনেক বড় মনে খায়ো যে এডিসি ক্ষমতা দঙ্গো তিপ্রামথা অথচ কামাইয়া কইমাইয়া जों এডিসি ও চিনি কোন ক্ষমতা কাম খানে কোন করে যত ব্লক চালাবো চিনি জুনাল সাব জুনাল কোনো কাম খাইমেয়া ওকে আবার চিনি টোটালি जों লোকরনে সানা নাইও নরক বুলটা বুঝদি চিনি তিপ্রা মথা গভর্নমেন্ট যেটা এডিসি তো মানে जों ব্লক চালগইমে নিনে রেগানি সামু লামানি সামু তে যত যে সামু খাই তো মানে যত স্টেট গভর্নমেন্ট ব্লক নি মাধ্যমে খাইও হয়তো সাব ডিভিশন নি মাধ্যমে খাইও অবা ডিস্ট্রিক্ট নি মাধ্যমে খাইও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আরডি লাইন ডিপার্টমেন্ট মাধ্যমে সামুং খাই দङ তিপ্রা মথা বা এডিসি গভর্নমেন্ট আর সামুং খাইনাनै কোনো সুযোগ মাইয়া बेसि चेयरमैन तब बरन बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायो जों खाइमे जों काइचपन खाइमे जों एडिसिनि कोन बरक जों बेनिफिशियरी सिलेक्शन खाइमे सत्य के साथ जेतु 26 तो टिडी एडिसि जे इलेक्शन नाय तो के थाई दिसि जला तो परीक्षा के दिसि तब पंचायत दिसि इलेक्शन बहुत ज्यादा खाइसा खाइ माने बताओ ओइ सिना दिन से मान ता बम लुकरो कलेक्शन जा बहुत जला से में खाली ऑनलाइन दिसनासे अम प्रथम सुप्रीम कोर्ट चार सप्ताहनि परे काइसा आरोनि हलफनामा बरक जमारे स्टेट गभर्नमेंट इलेक्शन कमिशन अपनी परे वो सुप्रीम कोर्ट कैसे बार्डिक रिवान बा राय रिवाने अपन परे संसाय माने एवं इलेक्शन कमिशन अम संपूर्ण ऑटोनोमस बॉडी बरक डिक्लेयर खाइने बुफ्रो इलेक्शन नंनाय बरक टाइम रक नायै आको खाइनै ता ठीक